yeke lento yeni yokuthi xa ucaphukise ngutata omntanakho or ubaby daddy or ubaba wengane umfonele. Yekeni aba bantu bayasihlupha kakhulu guys. Akabadeserve noba sithenge i-airtime sibafonele. Fanele ugibele uye kubaba wengane, ugibele uphathe umgodla kube ngathi uya eGoli uyomthuka nje. Ungamthuki efonini tata omntana. Gibela uhambe uyothuka ubaba wengane, ngoba izithuko zininzi efanele sibathuke ngazo aba bafana. Gibela uye kuye uphathe ama-slippers, uphathe into zokulala, uphathe into zokuhlamba, because ngeke umthuke ngo-one day. Xelela nje i-boyfriend yakho that nje uyothuka utata omntanakho, phatha izinto zakho zokushintsha. Abuze uzobuya nini, uthi kuzodepend bizithuko ziphela nini. Ubaby daddy uthukwa for a week.